Paul Kagame, président de la République du Rwanda, et de David Lapartien, président de l'UCI. Umwambaro watsinze n'umudari wa zahabu biratangwa na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda His Excellency Paul Kagame na Ibirori byo gusoza shampiyona y'isi yo gusiganwa ku magare UCI 2025 Road World Championship byari bimaze icyumweru bibera mu gihugu cy'u Rwanda, aho bikaba byaje kwitabirwa na perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ryo gusiganwa ku mukino w'amagare David Lapartien. Shampiyona y'isi yo gusiganwa ku magare n'umudari wa zahabu. Ibi birori bibaye nyuma y'uko umunya-Slovenia Tadej Pogačar ukomoka mu gihugu cya Slovenia ko nemaze kubivuga yongeye kwegukana umudari wa zahabu muri shampiyona y'isi y'amagare nyuma yo gutwara isiganwa ryo mu muhanda ry'abagabo babigize umwuga, aho yakoresheje amasaha 6 iminota 21 ndetse n'amasegonda 20 ku ntera y'ibirometero 267 n'ibice 5. Tadej Pogačar yaje gukurikirwa n'umubirigi Remco Evenepoel wari wamweretse igihandure mu isiganwa y'abakinnyi basiganwa n'igihe ku giti cyabo individual time trial yakinwe ku munsi wa mbere i Kigali. Yegukanye umwanya wa kabiri arushwa umunota umwe n'amasegonda 28 gusa. Umwanya wa gatatu wegukanywe na Ben Here wo muri Irlande wasizwe iminota 2 n'amasegonda 16. Ni ku nshuro ya kabiri aho Pogačar yegukana umudari wa zahabu asubiyemo ibyo yakoreye muri shampiyona y'isi y'Zurich nyuma yo kuyobora isiganwa habura ibirometero 104 ubwo yazaga kuva mu gikundi bari kuzamuka ahazwi nka Norvege. Mu bakinnyi 165 batangiye hasoje abakinnyi 30 gusa, ndetse nta munyarwanda ubashije gusoza iri siganwa muri 6 barikinye. Tadej Pogačar. Nyuma y'ibi birori hano kuri Kigali Convention Center hagiye komereza igitaramo cy'abanyarwanda kiri bwize kwitabirwa n'abahanzi b'abanyarwanda aribo Bwiza ndetse na Chris Easy, bakomeza gutaramira abanyarwanda bitabiriye ibi birori byo gutanga ibihembo ku bakinnyi bahize abandi muri UCI 2025 Road World Championship. Ndi Moses, iyi ni Nitcha Moses TV i Kigali mu Rwanda.